Good morning and welcome everyone. Today, as we start church with worship, let us be reminded of the words from Psalms 95, verses 1 and 2, which reads, "Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to him with thanksgiving and let us sing songs of praise to him." eyes of my heart, I want to see
the eyes of my heart, I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. O le tapo inga i le tua. whaafitai I le alii I aso o malawa. E lea o noa na vi inga I lo ngutu.
Yo tau whane ne atu I a li I whatasi mao. Ma ia tātou I li I whatasi o le suafa. La tātou te tau. Let us pray. Ana se I ai lava se isi atua le li I e. E te tau I ei la mātou wha atu e ma la mātou wha mua. Se manu o ona whata whai taulanga o mātou whetuleni I ai lewa yaso ma lewa yaso. Le pumoni e leise atua e sili malawo fio. E whaali manino mai fo I lo walo o Yesu Kiriso. Le o mafu aile ni tai o mātou o fie. Fio mai anga pa I ae, baptisoina o mātou tangata tāpua I te totasi. Mātou te avatu o le taulanga e pa ia maono mea malawo fio. We thank you, Father, for this opportunity for our community to gather, not just in real life, but online. We ask that your blessing continue to anoint each and every one of us as we give you the honor and the praise that is due yours. In Jesus Christ we pray. Amen. Na tātou amata nei sa ninga le pese te te ina I tātou e ofu pese lima le ali ie le tuai.
atua. Let us pray. O mātou tamae o i le langi, le tamae tumu i le lofa, ma le lofa muti ma le lava la o fia. O mao le langi o lo fio anga pa ia, alo e silio na le lata mai i ai mātou. O e lata mai nei lo le manava lo mātou manava i nai le ola. Le le mawhai e le tangata o na whaavasenga lo nei tū i le tino. Ma le whaasinonga lo wanganga pa ia i lona nganga. O le walai o na mātou whetu leni i whale tāpuai. I lewa yaso ma lewa yaso. Le masani na whaia o mātou tua na mua lava. Na whaatinoina i na watau nuu le tala le lei ke risiano i o mātou lau ele ele. O mātou i loa i le tele ma le anonoa i o lago fio. Le ufuoi o mātou o mai nei atu nuu ma o mātou osi ai tāpua inga mai kalesia i lago fio. O le whanau lava le nā e tasi o lau whanau. Ia mātou utu vai mai le nei vai eli vai e so uma. Ma ia mātou maua lava le vai ma le vaiola. Le vai o lo puna i lunga i le ola e whakavau. Le ia mātou o atu ai le lalolangi le nei vai aso. Ma whaasoa atu i tangata le manuia o ia i mātou. When we reflect upon these particular spaces in our lives, where we carve out a few hours on a Sunday morning, and when we ask the question, why do we keep doing this week after week after week after week? When we look back and our ancestors have been doing this over and over and over and over. And when we're honest enough to ask the question, why? The answer is very clear. That you are God and we're not. You have grace and we have fallen short. You're eternal and our time on earth is but years in the making. When we juxtapose our mortality against your immortality, we realize there's more to come. As you continue to call us to this faith through generations and generations in the past, and you put in front of us a goal for the next generation of our diasporic people, we are very clear that we ought to do this work. It's only a few hours in the week, but it does make a difference. And when we participate in the entire Christian calendar, from Easter to Christmas to Lent, we participate fully in your grace throughout the ages. It is my prayer that as people flock to your spaces of worship today and later on, that they get a glimpse of glory. They begin to see that this does make sense. And no wonder all of Samoa has dedicated their entire culture, language, customs, and way of being to you, O Lord. O mātou tatalo le li ie, ina ia yaila whamanuianga I whalapu putonga pe o le nei e kalesia. E le ngata ia I mātou I nei I tū e wha, o le nei whale o mātou poto ai ma tāpua I ai. Ai whapefo I le malu tau ave o lau fio, ia I lato lo mafuta mai upenga ta whailangi a wala ese. Le mea o le teknolosi o le mātou tūpulanga. O le sei ai mātou o le teimi po le no fuanga. Le mātou tatalo so se mea lo lau ngai nai lo fina ngalo e o ona. Ile nei aso. Ia tō whasi le tau o whalenganga.
ma ia maua ni nganga stele mo la fio mo lo malo ia yelo fa mbianga le mato putonga nei i tutono le nei li o e tofu le tangata mana plans ese fo ile tulanga o lo ia i la fatutua ai wo mato wo mai ma le nei mautino o i mato o le ainga e tasi ese fo ia la mato tautua i la ngaruenga a le nei lava me o mato mautino e te talia se foai ma se taulanga o mato faia i o mato teimi ma mato taleni ia me se fo ia mato tupe e whaongaina e lau o fio e whalau teleina ai lau fina ngalo e mene te talo ne elo whamanuianga e lau o whaingaruenga a wā o mati a kono i le ne ekalesia e me se fo iso se mea o lau tautua ai e tangata lau malo ma lau ekalesia o la mato talo i mana e lau fina ngalo lofa mato mantua i le ne vai aso whapitoa le fitfitting a tofi o malo tutotasi o Samoa i mafutaina e loa nganga pa ia. Ia one i se etia i mātou i whainga le fili, mana whainga Somalie, mana upu e whaangase e la mea tonu o lau fio. Ia mātou tau sisi pe ina ia sa ili, ni o mātou ta i e tawatu i a te oe. Mātou te le mana miente ta i ato toa o au tangata. Au te i le ato toa e salamo mali lifaro lato fato fala inga i ate oe malo fina ngau. Manatu whaila ongo te ina mo i mātou. Le mātou te talo te tofi mai e lau fio e ala i le palota tangata lau tele. Te i lato te ina lo mātou malo i Samoa. Mātou mafo faufo i le malo Amerika Samoa. O lo o whai malo mai le atunu tele o Amerika nei. O mātou te talo lele i e whapenana i ailo o lo whatunoa. A me se fo i mātou le tō se lau wafe o ta ape masala lau i le nei atunu tele o Amerika. Ia maua i mātou le nganga o lau fio e te ina ia mātou whai unga. La mātou palota, o la mātou whaatau, o le me ave i ai o mātou tupe ma mātou tāleni. O la mātou te talo ina ia ui ngā. Ma ia o ngai whalau te le ina ilo fina ngalo lofa. Molo mātou o tunuu i nei. Mātou mantua ta māma tina mātutua o la mātou kalesia. O le lava le malosi e lava mai ai sauninga te tele. O mātou te talo i o tu i le file mu o lao fio. Manuia o lao fio ina o tangata mātutua lava i lato. Mātou mantua fo i le malosi o le nuku. Lato o maua le malosi e manu e ina i le tamau ainga o le nei atunu. O mātou te talo i e yelo whamanuianga i a lato. Tupulanga tala vau tama matene. Lingi a i lato lau me alofo le loto matala. Maura lato malosi. I a i lato le whautauta. O mātou te talo fo i mo whamanuianga tangata me pepe mea. Whamanuia i nai o mātou ainga. I e manuia o lau fio. I o mātou te talo lele i e ta ape malasa lau o mātou le neiva yaso. Le tangata mana whi au ngā luenga whaitele ma ngā luenga whaiteito tasi. I e i mātou le nganga pa i o lau fio. Mātou te whaia ia mātou ngā luenga. E pese i o se tapo inga i lau fio. E manuia i mātou le neiva yaso. Kono nāla mātou te talo e lātou i suafo Jesu Kiriso. Lo mātou li ima lo mātou whaola. Amen. Say
pa tātou whāwau nei sau nei ngai le pese te inai tātou lau pese se lau whātolu i o wae i o malulu mai. Oh,
mo le foai. O mātou wawina le nei se leni le le ie. Whala te le nai lo fina ngalo i le menei. O mātou talo se e talia mai. Whatasi mo mātou loto e tu inatu I lawa fio. E te fio tu mawai. We thank you for this opportunity to be generous and to practice hospitality to your work. We ask that you receive our tithes, our offerings, our time and our talents, but more important, our hearts, as we offer them unto you. In Jesus' name we ask. Amen. Le fionga le toa a tātou whaitawina, o le tusi whiwhilia mai le lectionary a le UCC, o le whengainga fō, o le Maria Luka o ta upus futolu. Tātou whaitau le whaupus fulu e whapa mai whaupus umarfitu. One of our readings from our denomination's lectionary is Luke chapter 13. We'll be reading responsively in Samoan verses 10 to 17. You can follow along in your bulletin and reading devices for those who are joining us online. Lucas futolu, tato fetau fulafulafai fa upusifulu, whakamai fa upusifumalfitu. Sa o ia I le tasi sunako I le sapati. Sila fia o ia Yesu, ona wala awa tulea o ia I te ia ua whape atu. Funai, ua te talaina lo vai vai. Ona tautala mai ei lea o le pule I le sunako. Ua ita ina ua whamalolo Yesu I le sapati. Ufayane o ia le motu tangata. E ono ia aso e te tau na ngarulu e ai. O aso ia tau te o mai ai e whamalolo ina. Nai aua lava I le sapati. A le fafine nei, o le a fafine o Abrahamo. Wa nono tia e satani I nei tau sanga e se furu ma le valu. E le te tau ea ona te talaina o lea no noanga I a te ia I le asu sapati. Masi asi le una ero le masi. Yolo tutalo te liu malava tatou te whaitau ai ma whalongo I ana fionga pa ia. E utu ai le manuia ma file mua le tua I ai tatou. Tuma watu pe a te ia lo na lava vihila. E ale tu lava. Bene ava noe whatalofa atu ai le tatou kalesia. Fionga te telefono ma le mamalo lo lau. Fatalofa atu fo I le whainga ruenga I sunga I o ma latou whaitua. Fatalofa atu fo I mafutanga tina, tupulanga te vo tama matene. E fo I suru tino lo tatou fatasi pema tatou malo mai Australia. Tina ia ainga ma ainga alo. O te fo suru tino tatou fatasi ma le contingency mai Samoa. Ai te mai tai wasia si mai ma ua sala tonu le la o la whainga malanga I le nei o lotu. Ia whape fo ia
mai tai whamai. Wai tufu ia surutino o tātou whatasi malainga sa tautolo. Pele vi inga i le tua e le whaetitia. A waina ilu talu tātou te maua nei mawhtanga tonu lana. E kalesia. E tau i alofa le tua i maua pēr ia whalumanga whalenganga. E tātou o wale, tātou whainga malanga i lewa yaso. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome on behalf of the head of the church to folks who are participating in worship online either now, live, or later on. It is my prayer that when you examine your life, where you're at, and juxtapose it upon Jesus' teachings, the readings, that you get a glimpse of glory so that your life becomes something that's worth living. And the flip side of that is that you have a life that's worth dying for. And as you get steep into the faith, you'll realize there is no difference except that in Christ. So peo nai upulu lua nai momoli tele tuaila o whaafitai. Ni tai ao ele ngata I lea o la whaafitai ngā ruenga o le yaso o maea. Te ino le tātou sauninga le sumele li awao, le yaso o mawai whaafitai. Ia me se fwoi ngā ruenga whau, ngā ruenga whaawau le tātou e kalesia I nei. O lo whalau te reina I pele malo le tua, ele ngata I le lalolani. Ia whape fwoi o tātou tangata ngā lulue. Talo mai lava le Pentekoso o lo o tātou I ai pēr I le tua oi lea o le tino ma le nganga. Ever since Pentecost, we've been reflecting upon this dichotomy between the spirit and the flesh. Le nganga ma le tino. Pe o le tino me umai e mawhai ona tātou tango I ai, tofo, songi, wa'ai, whaalongo. That's the flesh, that which comes to know through our senses. Ia le nganga o mea ia tātou te ite iai, tātou te loa, tātou iai le nganga, e pe o le ite, o le lofa, o le whatuatua, le masalo, file mu, mamalu, pa ia. So se loa lava e tino I matangi, o I loa tau le nganga nā. Le fwoi sao no I ele sunga le awao, I le nalaunga le vaiasko o mawai. Me le awao a whai ele ati nae, ele atua, se fale ngalu le fua tufunga. Na tipia ele awao le esenga o le tino ma le nganga. Si o tufunga lava ia I elana sa mala, e ana whao, e elana wha mau. Nena al tangata, me whale tino. A whai ele ati ia e le tua se whale. Le tua o le matai tufunga whale nganga. A whai ele le tufunga le ono sai. Le whai mea mai aea. Le wha maoni. Le taliti ngā. A whai ele le tufunga. Na te whaia le whale me alofa whale nganga ia. Pena mau leo le whale. Pena fwoi pia whai le leo ina e le li I se ai. Mata ala fua. Pena mena ta ua ai le bifurcation lea, le tino ma le nganga. O le kalesia la, o lana ia nafa, o lana ia niche, o le whaaleanganga. Ia, o le mea o tātou I loa, e le mawhai ona whau se kalesia whaaleanganga only, e o noa ma le whaletino. Me pero nena le ni whaiei, ma fofonga o le whailaunga e le nei tai au. Ia ta mawhai a whapaleni mea. O tele telefoi ni tangata ua nonofo I o lato ma fau. Ma losi le whaaleanganga. Whai mai ala tau ia leli ie.
ia pangale le mawhena land le manatu le nā whaletino. So pe awa pe ese manatu ao o le whailau le nita ao le tonu whai e whapaleni. O le tele fwoi tātou ia whaletino a le se nganga. Pe tele le whaleanganga a le se tino. Ina tulai mai le fisili whapepela na whapaleni. How do you balance the flesh and the spirit? So le nganga lawa ia e whawhanga I upu, e whawhanga I tala, e tino I matangi. Whamele li ia niko te mo, te role afu o e niko, e ni lo whanau fawina. Ana manatu le niko te mo, o le mea whale tino o le mea lea, te ofi manawa o lana tina e whanau mai ai. Li le ai. Te whanau leo te whai atu ai, te whanau le ngama. Mena leo lo tuli tam whai e whapaleni le nganga malitino. Whanga lo nganga I upu. Vai lo tu wangana po oa upu e te whaongaina I le tele o teimi. Vai au tala o whamatalanga. E le ngata lai upu e lafo. Upu e te whaalongoina. E tele ani upu se foi upu e te whaalongolo lawa I lo ingoe pe tutu mongi alo talima. E whapenale wingo o mea ia. E le ngata e te waai I lau saunoanga I au upu. E te tau fuena e double click I mena te la mona ina. Le angona mea o tātou I loa. E le la mona uma e tātou mea. Nā mea tātou te fie whalongo iai. Le si mea e whai e tangata e whapaleni ai le nganga ma le tino le lotu I aso sa uma. To anga sa ili. Awale nofo na whai, awane I manatu se isi ua ato toa o ia. Whaisa ngā luenga whale tino, whaisa ngā luenga whale ngama. Mafuta ma tangata o lo nau ene ia paleni. Te rore le ia le sau ia tangata whalele o lo nau paleni. E pe e whapenala la to wo. E alo umai tu e lua. A tangata I ele fia paleni. E ta siale tu, e te latua, to siaki le si tau sanga o le mea tasi. Alo mamao ma tangata nā. Whamele tusi e isa ia ai whatasi au mea ai ma tangata mativa. Le sin nā mea te tau na whai e oe. Tangata le lava. Mai isa ia oe te tusi lima. Le sile nā mea o lo le paleni ei le tele o tangata. A tusi le lima I o, ia one I ngalo, o le fo tusi le toru I. Ia, ma le thambi lunga I le atua, na ue le ngata o e tuwai o. Ia, ata fuene e loa le toru le fasino mai, e to tuwai le tu. Whamamao le amo I nisi, whamama le amo I nisi. Feso swani ina ia whamama a venga lo o amo I tangata. Pe o lisi na me te tauna whai o e ia paleni ai le tino ma le nganga. Awa o tamasa o e pe iei mātou na nofo I lunga o nganga. Ia whato ai loa lava le se senga ina o sau e hamo se venga. E sao tina. Ia. Ele mena tu whapena fu e kalesia wharapu putonga o lo tātou wā tinai. Te o vai atu I lau news feed e wana nafi e pota la tun nafi. O vai a o trend I le Cracker Barrel. Ova ma le lima se lau afe ia ko meni ma kou se winga I le suiina e company leo la lato logo. Company le na amata I Tennessee I le afe se lau no iwa. Lima spuruono tau sanga lona matua. Serve ia me ai American fare, like mashed potatoes and gravy. Ia mea whamtalei ngai le tala lea, ono lewo ve vesi nei ma ua sui le logo. Logo pe se mea whalenganga. Pe se mea whalenganga. E le se fisota inga o le logo, ma mea ai la serve ai.
Ia na tangola i o le CEO e pese i o le Iosefa na tele i loa. O le Farao na tele i loa Iosefa ua sui le logo. Ia lea ua malamaloa ai tangata i lungo o news feed. A le mea ua whamtalaina ai le tala le nā, ona ua ngalo i tangata ia, le mafuanga leina whaile atina i le amatanga. Ua telelo lātou li lifa i le wha le tino, ia lātou mea ai, ia lātou logo, ia lātou nā pikini. Ua ngalo ia i lātou le nganga na leina whaile Cracker Barrel. Le nganga ina ia whapoto tangata, ia whaile mangalafu, ia tautua mo tangata. Ia me lau tupu, o mātu tua tupu langa ia na amataina, ma o i le Cracker Barrel. Ua tulai mai foi tupu langa e lefi fia i tau mawhaia tu inga tau mawhaia. Mo ua telefoi tangata mātu tua o vairo lātou soifua malolo ina. Ua whenga tāna tau sami me ai ia. Ia na manatu le lātou masama po ua tau na sui na tātou logo. Ia nā ua tupu ai whawhita auli ua palapala ai lau news feed. Ua tele ai ia post. Ia, e tata double click atua ia. Ua ngalo ia i lātou le mafuanga. Nā leina whaila lātou business. Ia le logo. Tangata. Tele lātou le whale tino, ua ngalo le whale nganga. E le manatu e mawhaifo na whapena e kalesia o lo tātou whawina. O le au te wa i masalo lau whaitau e 5 e kalesia UCC, the Southern California Nevada Conference, ua whatawatu a lātou a seta. Shrink ala a whai o tangata lotu. Le mwhai a lātou na sustain, mo kesi, insurance, maintenance, utilities. Whaatau rola I o le a seta. Mena leina whai e kalesia o le ngā wenga whale nganga. O tele lātou I a whale tino o le paleni ma le nganga. Le whamanatu nei tau sanga lea la tātou 5 tau sanga taru na whawai. E tātou mātua I la lea nganga le nei au lotu. Tele nei tau sanga, 5 tau sanga. Matua la tātou ngā luenga I nei. Le whau tele ia isi tools o le ngā luenga. Le tau anto e focus tātou I le whale tino. Tauna iwa 10% o tātou e focus I le anganga. Upu, tala, winga tino I matangi. Ia le fo mai me whenga luenga le ai. Le ni tele tātou. Ni me ia masani ona. Tā fiofi ia I kalesia me to tino. Whelawana latu le upu whale nganga I nei, muai se nganga o se isi o whafonga mai. Langona ia lona nofo ai tā lafu I o tātou mātua matua a. Iona whina ngalo la I e ave la au. Te whafoi la au I mtau tsa. Tusi lea mo mua le isaia lea tātou tele I whaita wina ai. E whapea le mea sa tupu I le whanaunga Israelu. Ua ana popongi tangata. E pei le talia mai le tua lato ana popongi. People were fasting, but yet God was not listening to their fasts. So they asked the question, what's going on? And the prophet Isaiah was very clear. He said, when you fast, you argue, you have this self-righteousness about you because you're doing something unto the Lord. But that's not the fast that God desires. God doesn't desire that individual-centered fasting. He wants a corporate fasting. He wants the burden to be lifted. He wants fair wages. Isaiah said, you can't just use the ox to tread on the wheat and then you muzzle his mouth so he doesn't eat the wheat while he's working. What that means is
Individual fasting is good, but the fast that God requires is corporate fast, communal fasting. It's lifting of the burdens. Pero mena lena whaiatua Isaia I le nuu le tua. Le fisila le tua ia tau ana popongi nae, sasa o tau tino, matui o tau lima. No tau na nofo I lungo a tingitanga, sackcloth and ashes. Ma le fuefu. Le fi whalongo le tua le tau inga ana pongi le nā. Ale ana pongi e fi ngalo ye le tua le tatala fusi na whaia I le ami o le ama. Tatala fusi o le amo. Sa loto e o whasawa aina. Totofi au me ai mai o fia ai. Au mai I lo fale e o matativa m whasawa aina. Wha ofu I le o le lava lawa. O e te lafi I le waina. Le ana pongi le nā whamei Isa e fina ngalo I le tua. It's a corporate, communal fasting, not the individual self-righteous fasting. Ni whamei la ia o le perfeta, a whai a whapeina o no tau whaia. O na tausia leo o tau le manuia o le tua whapavau. A whai a tau tau stai. Whaia le nā na pongi e pēne whina ngalo I le tua. Na manuia lo leo oe malo waima. E whasusuina o I teimi e onge ai le lau lele. A ve vesi fo le lalolangi e file mupe oi le lofo lele. Ia, ma le tala le nā muli le whengainga fōu. Ngāna tātou whaitau ina. Spuma le valu tau sanga o safa ia si dinasia. Whamei o le ngānga e vai ai. Whano no uailo na tua. Ia na whai atu lo leo le li. A whawhine o Abrahamo. Whasako lo tua. Ia, ona malosi e la I o le tina. E whamei le pule sunako. Se sela o meu whai Jesus. E ono le lei aso le vai aso te tau ene e sawa whamalo lo le tina lea. Ia, le awa whamalo lo I le sabati. Ia, ona whai e rola I e le li o le aonga. The story that we read in the New Testament, you heard this before. This is a country of laws. But as we have seen in the story in the Bible, you can keep the law, the letter of the law, at the expense of the spirit of the law. You can be so legalistic that you miss the point. I hear this phrase thrown all around us all the time. You can see it now. No one is above the law. You've heard that before, right? What is more true is that no one is above justice. See, that because there are people that are above the law. And Jesus pointed those out in our reading. Jesus said, okay, you've got this Shabbat law that you can't work during the Sabbath. But yet, if you have an animal, you break the Sabbath by taking him out, drinking, or by feeding him, is what he was saying. And if you don't have an animal, you don't appreciate how these people with animals were breaking the law. And Jesus said, that's a double standard. You're breaking the law all the time. You're breaking the Shabbat all the time. Shouldn't we show compassion to Abraham's daughter? So that was the lesson for us. This idea that no one is above the law is blatantly false. But what is true is this: no one is outside justice. No one is beyond justice. And justice is God's law. And a law that is not just is no law at all. Ia o le aonga mo tātou uma.
Tātou woi le lorolangi le nepa yaso I tātou sa ili po le ale finangalo le atua mo I tātou le whawai etu fo I tātou whatasi ma le whomai. When our healthcare system is constrained by red tape, do we advocate for the sick and marginalized? Or do we continue to allow people to suffer? Pili sina mea. Sa ili tātou le tua malanami o tonu. O na whaapopoina la o nā mea uma tātou te mana na o ia. Tela tātou whai uli nei saumina. I pese o saumi e rau whi pese. Ia susulu atu o tātou.
Lau tua whaftai tatou whakese tu sai furu sāmi le leo inga, sāmi le lea sāmi lea sā, ia mo pero tu si fonga lau lei. I was just thinking about our community, the most basic organizing unit of the Samoan community are our families. You know, it's the parents, the children, and the grandchildren. But think about this, the Church of Christ is a much bigger family. Christ is the head of the church, and we're all God's children. It just warms my heart when I know that we are that big. I just came this morning and I met the minister from UC Irvine across the way, and he's at a point in his life where now he's 90% anganga, 10% tino, 90% spirit, 10%. And he was a retired colonel from the U.S. Air Force, so he does this for fun. Preaches the gospel and shares the gospel in the English language. And he looked at me, and I'm like a brother, lost brother. We're part of a big family. Yeah, le lava na fa Samoa, pe o le mel na le tau fa ya tuai. Yo e mo ia tatou o le ainga te le o le li. Ia sina tipi le ese e tatou tangata Samoa. So o le ngalo le mel na tatou ta ape ama tatou ngalo lua i le nei atu nuku. Ia tatou i lo lava ese o tatou fasino manga. Ia manuia ia i latou la whengai malanga i le nei vai aso tina ia ainga ma maita maiti. Ia manuia fo i le tatou mafutanga manai tau le lea mai Samoa. Ia whape fo i o tatou au ainga o lo i nei. O le tatou ainga lava le nei so se mea tatou te o i ai. Whaftai fo i junior whamalo si mai. La whai u tatou tapo inga i le talo. Let us pray. We've come to the end of our worship. Now it's time to go out into the world and manifest your gospel in our lives. We ask that you give us the courage, the boldness, the chutzpah, so we can be good witnesses of your gospel. O mātou o le si ui o le nei tāpua inga. E whata waala o ona. A o mātou lafo se watu i le ngā ruenga whai pēa lo ngā ngapa ia. E moli le winga moni o fionga i o mātou tangata ngā rurue. Ala mātou tu ua. E tuma mai o mātou lunga le lofa tu no tele o Yesu Keriso le ao le nei ekalesia. Le lofa muti vale o oele atu al tamaa. I me mafutanga le motusia malo nganga pa ia. Whapepepele lungo i mātou uma whatutua i le lalurangi au au. Nei se iau i le whapavau lawa. Amen. Oh